Ekwirwo eri a uici aria makoretwo makihahithia muingi matũra-ini ngũrani gicigo-ini gia Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu ni mahofanĩirio ni maabitha a borithi mwena wa Thogoto kuria mahurirwo rithathi na gukua hau guku nake wa gatatu akihota gwithara na nguraro cia rithathi. Ekwirwo aya ni amwe gatagati-ini ka aria makoretwo makihahithia aikari a Thogoto na matura ma bypass na kiroko kia umuthi thiku yao ya 40 ya kinya kuona makoretwo magiethanwo nao utuku na muthenya. Hao watu wametusumbua sana area hii. Kwanza wataki kuona watu wa pikipiki. Wakikuona wanakutishia na hiyo bude yao. Ukiwa mkakamufu unajitoa. Following items were recovered: a homemade gun capable of firing, a homemade gun capable of firing, a sword, a panga, 3 mobile phones, and other assorted personal effects. Ni ndeto ikiritwo mukonde ni honge cia ugitiri kaunti-ini ya Kiambu makiuga nyanake ici ikoretwo ikihuthira matharaita ta micinga kwagagia muingi. Kamanda wa borithi kaunti-ini ya Kiambu akiuga gutire mundu muregenyuku ugukorwo akiunirwo ritho ni watho. Waliniamulisha niwape pesa, nikawaambia sina. Mmoja mwenye alikuwa ameniamulisha kuingia kwa msitu akaniambia nimpe kifunguo ya gari. Kitambo tulikuwa tunaleta huku watu trip, saa hizi huwezi kuja na lazima mkwanza muache vitu zote home juu zitaibiwa. Tumefurahi leo tukiwa tumelala, askari wamefanya kazi mzuri, wamekuwa wakichunguzana nao kwa wiki 3 na leo wameweza kuwanasa. Mbeũ njithi na aria kaingi maroneka gukorwo makiingirania na maundu ma wikinae ni maruteirwo mukana muhiu guku muingi wa Kiambu ukirirwo kugacirithirio ugitiri. We are all over, everywhere we are there for them. What we require from them is that they give us a report instantly, and we shall be able to respond immediately. Maya mokite riri ekwirwa giatatu meriga kuhurwo rithathi na magikua hau thutha wao kunyita mutungatiri wa kanitha wa ACK mwena wa Kabete kuria ningi mwikwirwo wa kana etharire na nguraro cia rithathi. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.